गोवा ग्रँट ऑफ मायनिंग लीज पॉलिसी 2014 सरकारची जी ही पॉलिसी असते ती विड्रॉ करपाची. सुप्रीम कोर्टान आपल्या जजमेंटान 21 एप्रिल 2014च्या जजमेंटान स्टेट गव्हर्नमेंटाक सांगलेले की स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज टू डिसाइड ऑन अ मॅटर ऑफ पॉलिसी in what manner mining leases are to be granted in future. Yes. The state government is thus empowered to grant mining leases of iron ore in Goa in accordance with its policy decision and in accordance with MNDR Act and the rules made thereunder. Subsequently, Mines and Mineral Amendment Ordinance 2015 was promulgated by the President of India and published on 12/1/15, which received the assent of the President of India on 26/3/15, called Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015. Iron ore, manganese and bauxite are the major minerals found in Goa, which are now placed under the 4th schedule to the amended act. Henceforth, grant leases shall be by auction mode alone. आणि त्यामुळे आयचो जो प्रपोजल असा तो विड्रॉल ऑफ गोवा ग्रँट ऑफ मायनिंग लीजीस पॉलिसी 2014 जी आमची असली ती विड्रॉ करपाचो. रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट ना आयच्या ती केली ती झाली ती ती गेली हाजे फुडें विदाउट टू ती काडपाची ना ना. ऑप्शन आता हाजे फुडें आता पूर्ण ऑप्शन ओनली ऑप्शन एज ऑफ नाव ज्याने रिन्यू केले ताणे पयलीं सुरू केली. ऑप्शनाचो विशय दिसता तो खूब वेळ लागतलो. पयलीं जेन्ना रिन्यू केले तेन्ना काम तरी करून गेली. कितले मायनी सुरू जाल्ले आसा म्हज्या अंदाजान 14-15 बी अशें सुरू जालें. पूण लेस दॅन 20 मोर दॅन 10